Michael Wayne tamit on channel khari laudari asai August Derek Chanai kum singne ni chui na charuk the Gunview Mail the Menglong local newspaper king in Sam the Ko the Menglong August Derek Charuk World Breastfeeding Week kum singne ni chui na charuk hai August Derek ha kure Chanai ngan tat kai ba milung khau District Health Society the Menglong rini World Breastfeeding Day kum singne ni chui na charuk conference sol Chief Medical Officer the Menglong Khau August Tirik Churukum Singne ni Chui na Churuk Khau observe su kan thei kamung tai pui naudui alaw nun khang ti zai me rui kai mai gang mai azu nai milam kho awareness silau mai suna tat kai kan jonge program ko ta Chief Medical Officer Dr. Sunil Ka mai rui Chief Case Medical Superintendent District Hospital Temenglong Dr. Francis Dai Mai Thaingam Lung rui Guest of Honor Khani Dr. Gui Phiu Liu Ka mai rui Function President Silau Kani program ko ta District Nodal Officer Child Health Welcome Kaniki Note Address Sulauna Kahau Kane. Mi khauta allow pun padap ko rebu charuk ngan pui naudui ti zang mai tuang inthuk mai lam salau kani. Pui naudui ti zang mai re allow nun khang nutritional kani immunological benefits na milam kani to bui tia khau. Pui naudui ti zang ni to mai lam khau salau kane. Dr. Francis Dai Mai Thaingam Lungrei Institutional Deliveries Khau Breastfeeding kagi na milam khau salau kani. Pui nun na puan ma khau breastfeeding lam khau counseling ti lau rai khang kagi na yi tu na sa kani. Nga na puan kai the tu mai tang khon khat lung khau breastfeeding sulau khang pai na kagi na yi tu ma mi tuang benefits lam ni salau kani. Allow bu churuk tang mak san tu supplementary feeding hai sulau ma khang ni pui nun khau katiu lau kani. Kum na pui goi rui allow nun ta kai ngan tingkum kanai. Ngan kapui nau dui ti zang lau khang khani ngam me thai tingkum kanai hian sini ti zang lau khang sa lau kani program ko te tan mai pui nun re brace meal the bui thia kau store suni tu mai lam khani sa lau kani pui goi roi nu mai kam room temperature khani refrigerators ka brace meal hai lau khang katiu lau kani Chief Medical Officer Dr. Sunil Ka mai rekamung ko tai healthcare workers nun re breastfeeding awareness ti lau ba mai khani maternal and allow nun pum kai khang Community ta katiu lau ba mai khang ta thun ku mai indau kani program loi kai mekan ko tai district program manager Khampu ka mai board of thanks salau kani kumna dignitaries healthcare professionals khani kamung khau gwang ka zau lo mai koi ta thun ku mai indau kani Infal August Tarik Churuk Security Forces re August Tarik Churuk Thursday kau separate counter insurgency operation tat kai kan mai khau num mai ganai ta nim kan the nim kan mai ganai ta RPF or PLA tong active cadres kani UKNA Mar tong senior functionaries day right may Operation Security Forces rated kai kan make out the Revolutionary People's Front or People's Liberation Army tong active cadres that nim kane by may Operation August Tarik punong that kai kan make out Security Forces re UKNA Mar self-styled Army Chief RC Singson ta nim kane Kamai Old Gelmol Village Churachandpur Police Station Churachandpur District Bangkhau Lungba Mayeng Infal August Tarik Churuk, Eclipia Model Residential School Chai Khulong Lokta Project Churachandpur District Kau, Students Nun Khang Nabgan Rao Mai Khani, Students Welfare Kau, Tan Sumak Mai Zangre, Students Nun Kaba Mai Video Social Media Kau Viral Tatkan Tonge, Mitang Tai Puipu Nun Re Administrative Action Lalo Kang Protest Tatkai Kan Tonge, Student Leaders Henry Thelaina, EMRS Lokta Campus Kau, Tribal Student Pakarik Tachatbam Tonge Kumna School Kau Tai, Nabgan Teacher Rimak Mai Khani kagi nai me students welfare kau tan sulomak mai re students that sat hai hospitalized sukani pungu re Bisnupur District Hospital kau phung lau kani kum nakathum hai NHPC Lokta Project Dispensary kau raza abomi tin sakani milung kau Tribal Affairs and Hills Department Manipur re Principal Khani Girls Warden ta kanai tan bam kau re lagan kanthi trained graduate teachers physical education ta supermaina yamaris tang transferred Sulau Kanthe to Nasakane, Tribal Affairs and Hills Department Bangkok Manipur Society for Tribal Education Institution Re Order Issue Sukan Mekaute Principal Vishnu Pratap Sukla the transfers to the Member Secretary MSD I office kau attached to Kanthe kumna ka mai niam thai girls warden contractual basis kau tan subamita EMRS Menglong kau transfer silau kani to nasakani separate order National Education Society for Tribal Students re dipatkan mai kau Ministry of Tribal Affairs re sukla the suspension kau laubam the to natithai kani suspension period kau sukla re State EMRS Society Udaipur Registrar Office kau bambam puni
ตุนาติไทยกันเองกุมนะ competent authority หรือ prior permission มักนะ headquarters อิมพัดเรานะตัดมาครั้งนี้ order เขาได้ฮีกันนี่จูซีน้องแต่ Dr. Laishram Amarjit Singh train it graduate teachers the additional charge ที่เรากัน make you to schools administration แต่ principal สุนัขเจ้าสินบำคัง order ปัดเรากันเองนิ่งดาวเราหนุ่ย Manipur Commission for Protection of Child's Right หรือ Sumoto cognizance สินเทานะ inquiry กระตุ้มนะตัดไก่ขัง order ที่กันจงงี้ commission แต่เรื่องตุจังไม่ปวดเราไม่คันนี้ essential services กวยที่เราดัดขังคันนี้ action taken report ควงริกายนตัดจัดลุงเขา submit สุขังที่ไทยกันจงเอง New Delhi August Tarik Charuk Parliamentary Affairs Ministry Kiren Rijiju Rui Lok Sabha to leaders of opposition Rahul Gandhi da phone kauri the chuna delimitation bill reintroduced so that kang subam mighty high support to law hang sa kan the lumnu mai cham the lai na Rijiju Rui mi tong bill khaw issue nai ba me ji hai nuna mai phungwang khang karamba mi tu na sa kani kumna munchun session khaw lon thup mai suna discuss su khang karamba mi tu na sa kani Rijiju opposition the delimitation bill reintroduction so that kang subam mai kaw machuang lau khang khani zai milung kaw women's reservation implements su khang karamba mi tu na sa kani Infal August Tarik Churuk Central Reserve Police First Constable Pre-Induction Training tat kaiba mai CRPF camp Modbung Kangpokpi District Hore August Tarik Pungu Kaw Sweet Side tuna thai kan the tuna official chamri ti thai kan the Sweet Side sukan mai CRPF Constable Zantai Vinit Singh tuna kawi kamai Purva Vazirao Village Uttar Pradesh Hardoi District Hore Vinit Singh tai F/112 Battalion CRPF Kaw Pre-Induction Training Modbung Camp Supermaina Police Station Bangkhaw tat kaibam chonge Police songcham thelai na constable tai kara na katong INSAS Service Rifle Ray ka kha tang khaw kap na thai kan chonge mi tai lau thon khong ta cha jang khawi te na sa kani CRPF constable kara na kabloi kan metang Supermaina Police Kaw Unnatural Death Cash Bharatiya Nagarik Suraksha Sahi ta transaction paikarik skill na padai bangkhaw registered to logane kumna thai me pum ta legal formalities kan investigation tat kai inbu khang pungtat kan the tu na cham de riti thai kan ni kumna mi tong cham hi ba milung khaw ngan ju suicide bui jang ri su tong chu tu mai thai pat mangna bam ji e tu na police tong cham ri ti thai kan ne Tokyo August Tarik the chat Japan's Hiroshima ka US atomic bomb pat kai na global tension ti pa local mitong rik the chat na ka anniversary August Tarik the chat Thursday khotat kai kan the annual memorial ceremony the peace memorial per Western Japanese city khotat kai kan ni kumna mi khau tai Hiroshima Mayor Kazumi Matsui re peace declaration pa pat lau kan ni kamung khau tai nuclear tong si mai lam nuclear non proliferation khani disarmament hai mai gwe ri tat kai lau khang jang hoi kan ne kan di khadu khaw first sin suna ri suba me tha Hiroshima ha me tha Nagasaki ku mai padat pulage tuna sa khang ma ge tuna Hiroshima Mayor Kazumi Matsui ri sa kan ne Tamanglong ting night luan pokpha bu tarik chanai kum singne ni china charuk lau chuan kalan ting zin mok na ye sing bang ting rai na ye pokpha bu tarik ta chat kum singne ni china charuk lau chuan kalan mok na ye ting zin sing bang ting rai na ye Mấy cái quay nó kinh suy này kinh lâu mình khẳng đó thuần cô mày in đạo quý à sai khăn thu chom hay khẩu ring ngàn lâu thế in chuan khuang rụ mà khai cây mày gần rưới kinh in giảm đó là khô thuần cô thế